زمرود قو خليلو لاهو ام قو اشباغا ايوا برخم لاهو حتى باغا ايوا لا بجنا خليلي مصطفى في ناصر مينا يسيبك ايش سيبال قولي وزندا ايوا 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 وبرخم لا ورسري شاخايا وايوا ازيد شو ما ناب عشينا بكرام ذي واخل ريح عشيرة بكرة طمع بشوق بون خليلي مصطوع بابي ناصر بتنيد نافضة ايوا خليلو لا بيب بابا ايوا زمرود قو خليلو لا وزير ميلو بري خبد ما خار بيتا شوتي مدير روجا خار بيتا شوتي البردارة إدامة خليلي مصطفى ناصر خواندنا صابجي وحاكمة غازي دقو خليلو الله والصندقات كاتش مرا شببي جراء ببيجا قالك شاد شو ذي خليلي مصطول دنيا صابون رابو بيا قيرك دايا خليلو لا وان قبر خواي جوارات قو نبي جنمايلو خليلي مصطفى ناصر اخاي بكرة تبي حشد ميرا تبي محمود آخا تبي محمد آخا بابي محمود آخا شيخ دودا مخنقان يا ولا وي طريقك لورا باش بوي في دعوي وقيزو خورتي كردا دري ويلولا سريتشا وداخا واي برنامه آوازن زرین جارک دی ام لهم برونه برنامه آوازن زرین دما کد دیگره دچه دبه میوانه دنگ بیجین گلک بهجا لوا دنگ بیجین بهجا جی تینه لسر اکرانا تخم میوانه و برنامه ما ایروژی لگرک لوی آوایی ده انجام آخوال اله داوی کر اله جی میوانه گلک بهجا آنی لسر اکرانی و نهامی به هفره میوانه خواب ناس بکن همان آوایی برنامه آوازن زرین ستران کلام خواه گودار بکن ان بجین بخیراتون برنامه ما افوتجی خیراتی خودش ترازی به خیر خودت تبه مراس گفت ما گفت ام دما کد ام چن لجم دنگ بجا دبن میوان بله امواج تخن میوانه بجا جواکا کرد همو کسی بله هناك تبلي مدبي بيوايدا شو تبلي ونابمش خود تبلي وبوي ما جالكس باس مراتبا عبد المظفر هناك ام تخوازن کسین ام بیزی لسر اکران وکن بیجه که گلو و هفته که بویا میوان آوازن زیرین دما که اکران خو وکن تبی بینن تچاب ناس بکن هناك تقریخ بحثا خوابی که جمره بله جمره دبین دنگ بیجه ایلحی مسافر جلدکی بله نابه گنده من جلدکایه اجوه داری هاتمه ایلحی بوی ناوی گازی متکن یا دا آپ مسافر بوا هر دونا واجی گازی متکن جلدکی باجارو که گنده جلدکا گنده گریدای بحزو وایه 25 کیلومتر جی تخمین من جحزو دور هیه بله daha nezi قبینه نیزی خوبی نه daha nezi قبینه همه گریدای بحزو وایه بله اف چند سالت طول اله دمینی جسالا نوتو پنجابا از هاتمه ایلحی ایدی چند سال که اجی تام نظرم گرکت بزامی کرد بجی از هاتم هدی وگرم چینم اما هدی جیم و افده چینه و اندی الورمان
Veli naha em bizi jiyana te çawa derbast ve. jiyanım jî baş e elhamdülillah baş derbastı be. Neyse. Beri em dest bername bikit egu hinek nexweşî mexweşî jî hene ez bawarim. Naha duruma wî çawan em ji ber başiyê ve çi Nexweşîna min ev hebû ez wexta hatime vê derê duruma min hinekî nexweş bû min zav îş kirin bûme bekçiyê înşata Beli. di înşata da xebitîm û wisa herhalde ez zav cimidîm jî min ji qelb emeliyat bûme ez Beli. ji qelbê xwe emeliyat bûme ew nexweşîna min heye ew jî baş e elhamdülillah Naha ber başiyê ve çi niha dibêjî? berbaşiyê ve teşekkür Selametî inşallah. Em Xwedê hevî ji te dikin razî baştir be. bibe. Xwedê ji te razî be. Yani em kîjan dengbêjê xwe dinêrin bi jiyana xwe de bi her tim bi aliyek de zor û zehmetî re derbas dike. Yani xîzanî bigire, hinek jî ji neçariyê mecbûr dimîne her tim bixebite, kar nabike. Çünkü debarek lazim eş insana. Îro tu kîjan insanî bigir dest mecbûr e debarek bike. Lê vê hêlê de dengbêjê me li gorî qatmanên ku nêva civakê de sanki em dibêjim hinek dîtirik wek bêşans dixwîn. Tu gelek vê raşê çawa dibînîn? Ne dengbêjtenê bêşansın. Asasî wî em Kurd tev bêşansın. Eger şansê me hebûa yani wê mektebeka me jî hebûa. Me bi zimanekî xwe jî yaziyekê bizanibûna. Ji ber ku zimanê me jî neserbest e. Hindî Kurd tev jî nexweşin lê belê dengbêj xwe nexweşin dengbêj ama ez bi xwe ne dengbêj bûm. Nexweşiya dengbêja zêdetir e hinek. Ez ne dengbêjime yani ez ji derdê xwe ji miraqa xwe ez bûme dengbêj. Belê. Ne ku ez dengbêjime dengbêjiya min jî pirya ku zilm û neheqî li min hate kirinê bû 22 salê min 24 salê min e ez ji gund derketime hatime ez ji derdê xwe hînî dengbêjî bûme ne ku ez dengbêj bûme. Hazarê edgo besnayê lê xwe la sibeye wezê îro derketme rizda akîre ve îro pozê kanî gulanê قنديلا وحمو كانيا تشوليكي وزرين ميرو آوا تشاشا المهرب يا خوكي بخلا خلا يا مدي فرحوا عزير أخايش بني كوني رشي عربي درقت يا ويلا ضاهي مدي شوري لسائر ملوي بسعدن ذكر غازي الحسي بالو البابي خاتي بخوش ميري دقو حسو لا تزارو كي جباي مرا إسكاري زورو بفتلة وحسي بالو بابي خاتي بسيدنقا كرقازي اللي فرحوا عزير أخا قو أبو وزيب عنيا وابي خوكي مالا إسكان زورو بارفي شاخي رمكي نواملي وابي مني كلا شاخا دانا أبي مني كلا شاخا بفير ما واند مروي جبائر في شاخي حطاني روجك وكايرو
لسائر دلي من بو كلا أو كل منايا كل الروح وجاع ولا مسود خواريا حتى أزي حيفا وابي خويك لشاخا هنينا لا تجارة حسبانو جباي مرا إسكاري زورو نافت لوايا حتى فرحوا عزير أخا الرزاق إيش قنديلا حامو خبر دايا تشاشا الغازا تخريا مرا إسكان زورو دور الحسب بالو باب خاطئ خوش ميري گرتوان اوان حسی بالو باب خاطئ جی کشتیه كشتنا حسي بالو لسر دلي فرحو عزر آخا كرنا كله اپو کرد به توایی نوسانه اگر کو ام ایرو لدیروگا کردا ام بیجن پاشا روزا و کو ام دما کو بوران دی ام دیگرین دست بگیش وقت اگویتی جبو ایش بوران دیه او به ایش بلوراندن هیدی درد که hani گله کس هیدی و داخل مقام دنگ بیش هنگ جی بلوراندن زاروی خورد بیجن هنگ دما کو نخوشت که وند خورد تنه د بیجن yani ev tespita ku tekri li gur min pir cihde yani ev hinek jî bandora xwe ji êşên hatî jiyankirin digire yani dengbêjî hinek xwe li gor ve sastike ev hinek jiyana te de jî bi vî awayî çêbiye معلومه eger ev jî tune bûne yanî me em neçûna nava dengbêja jî me hinek derdê xwe jî nelûranda negotina jî daha wê duruma me nexweş bibûna ji ber ku em hinekî dengbêjî dikin em derdê xwe parîkî pêra dirjînin yanî miraqê xwe davêjin yanî ji ber vê em parîkî serpgahê jî mane yanî yani em tu dibêjî hinek dengbêjî yan jî em bêjin ev êşên ku hatî jiyankirin bilêvkirina û hinek jî serpiya digire herê na dengbêjî dengbêja serpiya digire ew dengbêj wextê ku ji xwe re dibêje derdê xwe dirjîne derdê xwe dirjîne derdê xwe dirjîne ji bo jî hinek ditirek rahetiyek bi nava xwe de jî jiyan dike em nava xwe de jî rehet jiyan dike û hevalê wî ku lê godarî jî bikin derdê wan jî ku hebin ew jî hinekî li gorî wî derdî dibîne derdê hineka jî êwan zaftir e ew jî duê derê de ê xwe derbas dikin Belê. Peki apo nihan bijî rewşa dengbêjiyê nava Kurda de tu çawa şîrovetkîn li gor roja me îro hinek pêşketin heye paşketin heye ciyê xwe de êjmartin heye tu çawa dibînî vê rewşê Vallahi ez dibêm înşallah pêşketin heye wê pêşketin hebe jî ji xwe yaziya me tune bûye ji xwe zimanê me tune bûye tarîxê me li ser zimanê me li ser gotinê me mane bi devkî bi devkî ku dengbêj xwe re dibêjin ev tarîxê me di vir de mane Belê. mesela ez ji dengbêjekî hînî van tarîxa û me ew ji yekî din ji min hîn dibe em wiha derdê xwe ji hev re dibêjin yani em ketine şûna öğretmenê ku tên li mekteba dersa didine zarûka em dengbêj ji derdê xwe re em jî ketine şûna wan öğretmene şûna wan mamosta Belê. Mamoste berî niha hinek derek em rûniştin me ser dengbêjiyê nîqaşek kir belê evî kesî digo ez gelek matmayî dimînim digo em bibêjin bûyerên berên hat 2000 salî dengbêja çawa kariye her tim zindî bihêle heta roja me îro jî ev dîrokek wele zindî ava kirin mesela bêjin digo ji hevdo pir dûrin jî dibêjî yek Serhedê yek Botanê yek Amedê lê belê ku stran kilam yên dîrokî bûyerên ku hatî jiyankirin bi heman tişta dibêjî bijî yani bi çi awayî ev gihaya hevdo hinek ji hevdo re hêliştine ji hevdo re gotine yani ev em bêjin navbera we de çûyîn hatin çawa çêbiye gelo di navbera wan da çûnû hatin derdê însan li her derî digere îro li welatekî jî çi çêdibe teknolojî zêde bûye ew bûyê dibînin lê belê dengbêj bi derdê xwe dibînin
دنگبیش پری کو هاتنه سری وان پری درد حواله خود دیتنه درد ملت دیتنه دنگبیش بویج هب ساعت کن شب 2 ساعت کن زمان کیش خود تشتک تنه بود دنگبیجی و موسا دهات خویانه یک جواته که دنگبیجی کیت کر زمان که دپای ویدا طیب درکتن بله قصت طیبه درکتن ایوه شخوان دی هر تش درکتین یا ما جانلی لحمی دری تی خویانه از بیگا وال و دری مزه ده روجدنه از دنیای دا بیم خویا تلویزیون da بخوی تلویزیون دا بیم خویانه و girin. خلیین ببه yani. نه هم تخوازن zaten hinek ve peş bexin. Çima? Çünkü dengbejin me hatta naha dnava civake de cihên ku em bêjî pêwîst bi lê bixuyaya heta na naxuya kirin. Yani ew qedr û qîmet zêde nehatayîn. Me got em vê bernamê de hinek dîtirik dengbêjê xwe bi tenê derêxin. Bila hem dengbêjê me bikaribin êşên xwe, hezkirinên xwe, evîniyên xwe, hemûna vay derdê xwe, derdên dilê xwe de ku zêde kirî. Bila hem bibêjin, hem xwe bidin nas kirin, hem kelamê xwe bibêjin. Kesê ku me temaşe dikin, sal dijî bibore dema ku televizyona xwe de xwe est bibêjî ku ez dixwazim apê Muzaffer naz bikim, li pêlê bike apê Muzaffer bibîne, bibihîse û guhdar bike. Hinek bername jî bi nava xwe de em bêjî mabestek bi vê awayî de hebîne. Vê çerçevê de heya ku ji me tê em ê hewl bidin dengbêjê xwe hin bêhtir bidin nîşandan. Yani ev peyvîreka me ye, em ê vê peyvîra xwe jî berdewam bikin. او عيشي دقو رحاني لو صبية شومة حد كبابي ومو لو مدي برفع الملكة عليو لو عرس بيكي لا ومدي طابيك بار يا ابو السري اوي دوري قرو غازا بروجا وعليو لا برشايك لا حسو ابراهيم حوتي بشيري واردا ماجر بوبو چوبو خطا سوری چند سالا الویرا شریه ما بو اوی رابو بسه چشیتا عسكر هلاني حيفا وكبنو بعليو لا نتاقب لا عسكري حسو ابراهيم دركت رزا قيرة طابيا برو قاسم دارا صوفي بوزي شكسك ايش ورا خدوا كتيا حتى كابوي ومولا عليو لا قداريك اوي دربك ضايع لبجنو بالا علي محمد الرئيس هو لا حيفا كبنو انو تمام اند سري سيوي امر ربنا وهذا صافي كردا Bak dîtirik em bibêjin heger gelen perî em bên ser te bû çend sal mesela bi tevahî te dest bi gotina xwe kir, te dest stranê dengbêjiyan dem bijî êşiya ku te jiyan kirî te bi lêv kir. Em wisa pê nas bikin. Ez bêjim ji berê de wextê ez genç bûm jî min li hinek dengbêja carna godarî dikir lê belê ji destpêkirina min û dengbêjiyê ev çû 22 sal 23 sal e. Ev ji hingê de bûme dengbêj. Ez ne dengbêjê nava civata bûme. Ne dengbêjê nav dengbêja bûme. Lê ku min derdê xwe dît û derdê min zêde bû ez îro karim li her derî dengbêjî bikim. Hani çünkü indi rahimi de hatiye çekirni. Ez karim dengbêjî bikim. İdi dengbêjiya min li Iraqê be, li Sûrî be, li İranê be, li Rusya be, li her çar perçe Kurdistanê, li cihanê li kur hebe ez karim yani dengbêjiya xwe bikim. Dengbêjê ku tu herî zêde jî hest kê gelo ez dixwazim hinek hîn bibim. Dengbêjê ku herî zêde ez jê hez dikim
صالح بيناتي هبو gelek bahsettiği kirin. حجي محمد هولي هبو Bəli. حجي حميد نوالي هبو بابي فخريا جرات قوتن صبري كلام بابي فخريا فيغا هي او بله. بخود دنگبيش بو من اوج ديتيا مديتيا كلام قوتيا ما قالك دنگبيش ديتيا الباوان جرمشتمه لي دنگبيجا كو مدس بيكريا بيسو 4 سال 24 sala. Eh. Em bejin roja me euro de dema ku tu dengbeja guhdar dikin. اه Dengbeja ku tu dibêjî ev baş dixwîne. Wek ciwan. بله Hene gelo mesela ketine berçavete. Kesin daha zêde ciwan. Derdkeve dengbêjiyê dixwîne, tu bibêjî yanî saeta te xweş be. Pêşa rojê jî ev dikare gelek tiştê xweş bêje. Yê wisa hene civaka me de pêş dikevin an kêmin gelo gote. هنا Hene. هنا وزيادة نجوي الذهب بيجي بكم هنا Em vê derê û çaxê vê hêviya xwe em hinek dijî bînin ziman kesê ciwan. Taybetî ciwanê ku me temaşa dikin, dengbêjî baş distirin. Hinek jî peyvir dikeve ser milê we. Divê hûyîn vî barî hîn baştir bikaribin pêş te bibin. Ji bo navê jî Apî Muzaffer jî got pirin. Em jî hêviya xwe, baweriya xwe li vê gotinê tênin. Em hêvî dikin pir çêbe û gelek çêbe. Dengbêjên me yên ciwan bikaribin bi her derê derkevin li ser ekrana. Hema navayî cardî bi mecrayên sosyal medya ve kutu finanse kirin. Her veke dîtirik hemû derî de bikaribin hîn baştir stranên xwe, çanda xwe, hebûna xwe bidin naskirin û bidin nasîn. Hinek vê wek daxwaja em tenî ziman. Apî Muzaffer gotinek te dawî hebe em bistînin. Evet gotina minî dawî ez dixwazim ku dengbêjekî ku ji kê derê derdê wî hebe ji xwe re rabe pey derdê xwe bipirse û here gîje vê civakê ev civak heta dünya ava be ev civaka Kurdistanê ye û bila ev dengbêjî nêne hundakirinê bila ev tarîx jî nêne hundakirinê ji xwe nayêne hundakirinê îdî pirtûk hatine nivîsandinê her tişt hatiye nivîsandinê yani ji ber xwe de jî dengbêj îro kare hema çi bêjî çi bêje kare bêje Em jî hêvî dikin her tim dengbêj bibêjin. İnşallah. Bêdeng nebin. Gelek spas ji bo tevlîbûna te bername malî ava. Em gelek hevxweş bikin bu mêvanê te me tu jî kirî mêvanê ekranê xwe. Ser çavara hatine. Em jiyana te de serkeftinê dixwazin. Ser çavara hatine ez jî divê min gelek bixêr hatine ser çavara. Ez jî zeh memnûn bûme ji vê hatina wara Gelek spas. û tiştê ji min jî bê ez ê bikim yanî. Gelek sağ bê. Hêviya me ji te mamoste. Bernameya awazên zêrîn vê heftiyê êlihê. Apî Muzafferê xist mêvanê ekranê we. Hefteyek diyem li hember we bin bimînin di neva xweşiyê de her tim û her tim guhê me de, dilê me de bila dengbêjî olan bide. Bimînin xweşiyê de. Sen güle edgo ay nure ele khoe tecrübe Rabbane arzu derane حتى ومساق بيا الدمو الدورانا دنيا لكلو كدرا فروك برا مرة من لا تبي هردو شرواي وزادي وجنازي بخوي اني قندي اسماعيل كا للنوالا جرنكي المزلي قري جاتري جنازة بخوي أدنى ودسو بيه دجمنو نيار هذا ما يه خوك التجارة جدلي وهي مدرنا
أغلى ضائع 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 آي نوري تقو تجربة خوي أخصبية وزي سرية في صبكي عند جمعي بانا أخوشا نقبا أو سيبكي وشمي خزالي ويلا لخوي وزرنم جايالة زور رخوامي وبسرج يا لمدي بأمري عيالة قمطاني قرصاني السيحة بشرماني وصادي شاندون قندي قرقاوة جلهواتني برو اجحاد لرائي دربيه يتمر خاينو وببغتاوة خراكي انشواوة قلي هرسي شرماني وصادي كرناوة القرقولاوة اسماعيل كاوة القرقولاوة هرندي عسكري هدو قرقولاتن وقروجي شوري وان بيمانا وطمامي بيروايا لكاتنا يا بانا وخوشا نقما وسبيك يا دورا قندي قرقان ورا بيوكا أبي عسكري إلو كوزكو كميني خوغري داوائن لا يوائبان هرسي شرماني وزادي شباي فلكي تنبوئن أوهات بنبوئش لبات نبرا أجحي أدلي روائي عسكري رومي بري وخرسي الحا لفان هرسي شرماني وزادي قريدا واي أزيب جي فروق بروق لا حيفا وإمنا الشيد كنا هرسي شرماني وزادي لا كشتي وين ريامي رايا أمري وين أمري خدايا وين لا حيفا متل وياك عند قوت نبوك جنازة وانا بدنا بانزراني نبانا وخشال ولا بدنا بانزري حتى بركورتي برا دكشين نيرو اوه بعرد رواي امدقو وقتي لبرا امدقو بسير تنجا ميرا بلا وقا جرا دركتا سري هوارا لبابي أرجوش براني قمر جوت براجي وي براواي أزيب جي مجزباشيو اشترى صندوقم ويقع جميع باشوتنا وارسل بانزي رواي
وزی چوم پیشوانی چیوانا منی گو خودک عزیز شما دیار بر مرگ احمد اله بره دستی که من اگه چه برام مقصده